Nkomuringo gumo gwo kwetebekanisa emizano ya CDF Cup mwakogo abatebekanisa ba Makenke Barracks batungire emipira ku rwo munyishengero kazi wa Mbarara City atwasa Rita bwahika kandi Rachel Kutesa nuwe amuzwecire emizane gine okutandika ebiro bishatu byo kwezi okwa mwenda umukwetebeekanisiiza okuhayahaya ndekikopo ekyo honorable witu Rita yatusapootingana n'emipiira eshatu y'ebigere n'emipiira eshatu y'engaro tweta netiboro yashanga abakwatireho mu training yabo akuba nibatukuma nibakuma ihanga bakuma abantu bitu bweni yasharaho okubakwatiraho kugira ngo bambazana tibyo banguhire ebyo bikiryaho timu z'amakampuni ku rwo mu rurembo rwa Mbarara zahayanire omizano etariyemo nemwe baruhakanira Empaka za ligi y'omwakogu emizane giona ezanwa cyakacekaho Vision Group bitabagendire je kurungi nkuko batebekanise bwanyuma kusingwa emizane ebiri bakagwa kikazi gumwe aba basingirwa ba Olive Farmers agore mwarusha bagaruka baterwa guest band gore mwarusha ogundi kandi bagwa kikaze na timu ya Fresh Uganda agore mwaryemwe timu ezindi ezirimu Bushenyi Veterans Coca-Cola na Kazire nazo zikozire gym abafundi nabo bahereze kwesheshamu ubonero nawe kwihaho nyuko wa guest band na kutera gore mwarusha kutera TV West gundi eji game eji nani nsubira kigo kuko banye nabana barungi nibe marira buri kimwe no bakikora nga Bushenyi Superwazei twegire ku mantizo mizano yona Mbarara kupare igenero ko cyango no kugira ngo tubeherete kandi manyane n'abantu bingi kandi na umutindo go muzano ugendo nisho